花盆水咯，呢個門口會放花盆水。Okay, boys, come on. Hey, do you want to go to your auntie? Come on, girl. Can I just with your auntie? I think she's doing something. Halo, jumpa lagi sama saya Mbok Ewen-wen. Dan tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga di hari ini teman-temanku semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Ini lagi acara pernikahan ya, pernikahan anak majikan saya. 강켜. 睇佢睇應該係啊，唔記得，sorry， 唔好嘢，sorry， 我唔記得，我提咗呢條。3條樓。頭先係2條。係啊，boss 影咗先。應該行啊！幾靚啊！幾靚啊！嗰啲位真係好靚。好啊，好 OK， 好，咁啊，呢度咧提升個戰鬥力先嚇，咁啊，姊妹幫我準備啲茶水咯噃，好唔好啊？係啦，咁啊，兄弟睇下有冇啲咩幫手啊？係啦，位置下嗰啲啊。今日跌咗啊！所以翻嚟咧，佢幫你擺喺自己嗰度先，買落開心咯。咁啊，新郎哥喺下姊妹個盤上面咧攞個茶杯遞俾新娘子，自己着另一個啦。咁你哋兩個咧都係杯碰住杯啦，一齊咧望一望鏡頭呢邊啦，好嘛 ？OK， 好啦，一齊望望鏡頭影張相咯噃嚇。係啦，好，咁多位靚仔靚女全部都望我嘅嚇，好，準備1、2、3啊！好啦，嚟多一張嚇，好準備，好 ready， 1、2、3啊！好，有請新郎哥先上茶俾爸爸帶清啲人飲茶啦。爸爸飲茶，身體健康。喺度請飲茶啦嚇。一味換嚇，多謝爸爸。好啦，咁啊，呢個杯咧交俾姊妹先，係啦。好，新娘子再上茶俾阿新老爺，大聲啲嗌人飲茶啦。老爺飲茶。好，請飲茶啦。乖辛苦乖。飲茶笑騎騎，好快做爺爺噶喎好，我哋再攞茶杯啦。好，有請新郎哥先上茶啦。好，女士，媽咪飲茶。好，請用茶。大仔啊，大個仔啦。緊張。聽老婆話。知道媽咪。好，請飲茶啦。好，之後個杯咧交俾姊妹就得啦喎嚇。好，新娘子請上茶啦。奶奶飲茶。好，有請乖辛苦啊。連新貴子啊。係啦，阿奶奶飲深啲咧，等對新人生多啲啊。好咁啊飲完茶之後，個杯咧交俾姊妹咧，咁啊姊妹就幫我換一換茶水咯喎嚇。好啦 ，Uncle 咧同埋 Auntie 咧可以派個現金獎先，派咗利是先啊。利是先嚇。好，多謝爸爸。好，請派利是啦。OK， 好，請問利是派好晒未咧？仲有嘅係咪？好，繼續加碼啊！好，請派利是啦。大個仔啦，乖仔啊。多謝媽咪。辛苦。好，唔該晒啊！好，咁啊，仲有啲禮物喎，係咪？我哋攞埋啲禮物影下相，等我幫你嚇。好，我哋打開個盒先。好，唔該晒啊！好，
好啦，咁啊 Uncle 麻煩你。全部喺個心裏邊都明嘅。好啦，咁你幫我攬下爸爸啦，好唔好？幫我攬下爸爸就可以啦。好，恭喜晒啊！好，恭喜晒！我哋一大家。即係一路食。唔好鬆住啊！交俾你。Oke, makan saya udah selesai ya, dan acara pernikahannya juga udah selesai. Terima kasih ya mas sobatku semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini ya. Semoga video saya ini bermanfaat dan berguna bagi teman-temanku semua dimanapun berada. Dan jangan lupa ya, kasih saya subscribe dan pencet tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Dan saya akhiri vlog saya ini dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa video saya berikutnya.